megalayapost.news. Because we had kept everything like teachers place, all teachers, all phone, they were seated, all those things were, all books and things. These are all the documents of the children we have collected. Yeah, this is. Ki kattu kan itli school na umper shakhana para ki lahaban khangkhrdep no dakaba shuti khana school bat kadaw kolong na gajing shakta na gajing slei kabla jah nin gasingi hadin gajing ther bla ba bala ne bon kinta kadaw kabla pulong yaki bor punya school ban hapan pen bana shuti kedai na mar gajing slei ba ko kala rung shadu ki kamera class bat kani gajing slei ki bon gajing don jing ki school ki lasha penjulor na galyang UMLA ke jirang ba sastra satun madagasngi ringkat ki officer nasin adi block umling lahir shakti ke school basyakta ban pulong gajing dokit halo gajing penjot gajing slei ye kattu kan itli ke school kuntup ru ki yang kisam ho ka te kathan na galyang UMLA lo kunturu ke officer ban prestat gajing ajing arab ning ba ki emergency relief fund shakti gilong yeng ke school bala shakta Kaba alor ke jinja kaba menen barok lai snowy kai jadi ke jinjur plat yang slap bala penjulor sibun ba ke jaga gilawan ban visit ke school Senjur ke jinjulor ke bala sikai kaba ke level jong ka kala tio hado kata kaba duk mentaksi borok kini school ke badon kini ke border area sabun bala hang nama ba ki na school ke la jinjar ke school ke ground floor ke school babun ke la tab umlot la kejing jot jing penjot jong ka lingba kejing hap ning slap along hadu kata bat mentang ngidang don sekui ki cakar ki bang hapen likpet tengi haka area jong ka terngaro di kerang sebak manai layo belek jing julor hatu ladon haki school nang ta haki area di ki area bodon nang ta ki ngala yo ki video footage ki bakila da pha na kileng ki nong yelam na kileng ki borsnong hagwede bat ki jing julor he jing penjulor ki surok nang ta ki landslide ki repair ki baladan haman lagi snong godon hakene ka area te na kaleng jongang layo banya keren ya deputy commissioner layo banya keren video bat ding ta kadaw ba ki na kaleng deputy commissioner la pha ya video bat gram sebab mata ki don hak feel bakin le ke assessment na ke banta ka jingon kam gede jing julor nang ba ki immediate relief kade ben yo bakin yo ban pha si ke jingon kam na banta kinu ki snong le ke school dan kinu ki layo ba la shakta lo ke jingjur plat ke slap mendin kata ke ba lakwa ban tenpau pat jo ki baro mata te mentang dang lek so shekbe ke jaka ke ba danggun ba ke ba kisnong ke lai phone na mata kuno bang yo ban page ya ke day ke jingja kuno yo pha ke assessment kumju nak mentha bang yo ban ya kila jingarap naka hamtam naka sokar immediate relief nak ta ki jangan kam ke ba la penjulor laba bajur la mendin megalayapost.news.